Ka Joint Action Committee Persha ya ko umngot hydro project hadian kecil kendu bot mitrang ba kecela kalong bau mitrang ba kecela undang bisar nia ya kecing doa ban penduk sundan yak project. Kinong ilam kila penpau bana kabenta ka hydro project barin kila benitri lang namar don kamhi ya ka boarding track hakiwe pat kijaka. Kinong ilam kila ong bau mitrang ba ulong bau undang pe pun kami ya kecing doa kecungki. Inaga liang jong Chief Minister ula ingi kita ka dipensai ba unsap pet sakmi bahaya kena ka project ban ngi demand ba ban ngi pensiang wi ba de ban scrap ba kena project nomor ka kata sibuna ya ka yo ka kot ka jigim jengi beri satai ka than nasa nang ru kata hi nasa rum kata ya ka beri kendau kata ya ki tourism kata i do bat ka kata hi ka mariang ni berakoi te nagaleng ka GSC ni demand ba ban scrap ni project bat Chief Minister u lakular ba un pai ni alor gane ke jindawa jungi ban rai le se empat don ta ba kai gai ba un rai un pai ni bat insa dan ka assessment ba unsa ya lada ka don syak ta kita se walau tu put ban scrap no la manjur ya kata Panagaling jongi ka GSC ni na kulari bahkan kudu ka mini hydroelectric project ni kulai hiban isma pilang ndai am suban persya ndai nomor ba lesega state kadun kami ya ka power no ya ka light tangta ini kali kami ni power project pi ông ke wa am kam de ga kadai dagoi goi kum ka laska na nang ta kadun saka kani ka am ksar kidon saka goi project ke ba sarkar ka kadun jikmun patrai ang iskon ban keren sai bet ban skarap long kap impat ay ga yengi garanti se ban pular ndrei ngingi demand bet ban skarap igrik project te mairu ila kular yengi ba in pek mi alor tane ban discuss lam berki officer jongka like joka electric department tengi sani abe ha ka leadership jong ka Chief Minister mo se ka iga decision di ba khadu ko digatai empat perkat kena kalian ke sarkar ban yai becek man te uang bangi hapan le assessment ba hapan consult ba ani hapan nya perkat bah bat ki meeting jong bat ki wai ki local MLA hapo kabinet nang na te hapan perkat swaya kata tengah nget ba uang ba ko wai uang ba ne kadai kasien ke ba nengkong kan ba usyang bat ni mena handrai umpat ne ya konsalan empat yo ban syang meeting bat kini power in charge te uang ba long habai dai bekani isu unsa syang bat ki power in charge nang ta bat kini kabinet ministers banya perkhat halor kane yang ba yaki bakin pen sangan asisundan namarang la suthu ba ladaki dan long kan dai ka cingtu ya ka cingim cungi ro sirta ma ka cingim cungi baro hakalawai ma andrai hakani ka assessment jongki kila tho tang pada long hak tu assessment ro bunik ba long rong kan ka bam dai ke cing sisa ma la se hakatu ka assessment jongki ka kisu assume no kim dalat sisa ya kata ka survey jongki tengiru ngisu pet bet selentar ka wa ngot ang bai nadu ki ban sak ta dai rak long bai nadu nong cerong sarum sadu daki selentar ka ngot kemut ki kini bar khoi kin sak ta te kin sak ta ko mut ka cik karep jongki haki ngot ki babun chan nadu kwai hadu tempau hadu ki kita ki da wa nadu ki keba nadu ki sensar hadu ki sok ki pai te kemut ka cingdu yang i ka bakrau kan